Vuin hi October ni somni panga sangni somni panga Saturday ni a clear tu le ngai thatu te chibai le vek ule kan video te top thlengin min lo clear sakin min lo ngai thak sakula min lo like sak ve ngei don ya dan lava khodina omte kumin chunga chhuak turin shatir Mizoram Students Union MSU chuan Mizoram Students Union MSU chuan Mizoram chunga dan lava khodin ommek chu kumin chunge ti topani theinan mala turin Mizoram sarkar an nge na dan lava khodinga mepuite an chuak lawani chuan an thiam danin ma an lak tur thu an president chuan asoi MSU President Pubilal khongai zwala chuan dan lava pemlu ten an du na hmuna inbo khomin khwa an tin le ringut chu tha an ti lo thu asoya sarkar in development school power supply health water supply apele zel thian chu thalawati thu asoi MSU chuan kumsang ngi som pathuma chang khan dan lava khodin te ti to pani theinan ma an la to a tui chong chwa po ti to palo ni to ani atibok April ni kwa sang he somni panga khan RTI and deal ti MSU president chuan soya he chana atang hian tuna hian dan lawa khodin hi Mizorama khosom pakhat awm thu tarlan ani ati a hen khwa ate sarkar malak na om thin chu point ti thu asoi dan lawa khodina hian development sang pek to te hi ti to vek turin sarkar po an ngen to thu asoi he khwa chengte po kumin chunge lo inthiar film turin an cha kumin chunga sarkar atanga malak na awm lowimo heng dan lawa khodina cheng mi puite hi an chuak lawani chuan MSU chuan an thiam danin ma an lak tur thu pubila khongai zwala chuan asoi bok MTA le JSC ten kong an dan chan an soifia an shrai tu te ma khwa an ngei wang Collective District Vehicles Owners and Drivers Joint Action Committee JSC shrai tu te chuan nimin ni somni pali thlasom sang ni somni panga chhun khan an office press conference na yin kong dan an ti top chan an soifia a Silchar Truck Drivers Association shrai tu ten an troi om JSC shrai tu te chuan police in an shrai tu an man khom nuwa kong pui dan an ti top chan chu an ti top lawani chuan an shrai tu an man te chu bel theilo thu buai chini siam sakan tumwang ani thu soin kan shrai tu te ma khwa thlir chungin kong dan kan ti top ani anti kong pui an dan chan chu kong chiat lu tu ka wanga lir thei manga ezong tu ten an torna ana satwang ani thu soin JSC shrai tu te chuan tuna ma kan lak na hi an top na tura ni lauti in an bulchan na chawani thu an soi MTA shrai tu te chuan November thla tangin kong siam chan tur angin contractor ten meeting hnung bera an soi angin an na tho anen zui zel don ti soin kan be se anga an thok lawani chuan na zokin ma kan la le lawang ti an soi theilo thu an soi cigarette packet nuai khatle singa cheng nuai za somnga man te chia Nikum July sang ni somni pali le September sang ni somni panga chunga ramdanga changa dan lava cigarette laklu Controller of Legal Metrology Thupek le District Magistrate chat puina in Legal Metrology of Peace Twal champai veng sanga twal chung reta chenglai za somnga man huti chiatani he hun puala in khom toy ka shrai tu puvila fakzwala Assistant Controller Legal Metrology champai chuan Legal Metrology Package Commodities Rules 2011 Rule 6 le The Legal Metrology Act 2009 Section 18 in tunai na pek angin dan bo chia alak lo foreign secret te man chinan ni ati a dan lawa lak lo secret ten chia an choi lawa declaration momal an nei lawa dan noya zor chwa chen secret shal na chena angonga wangin man chinan ni ati bok Felix Lalrat sang Inspector Legal Metrology Champain report pe a cigarette man te hi packet nuai khat singa brand rang to chung re ta chu ta chenglai za somnga man hu ani a heng contraband cigarette te hian Legal Metrology Act 2009 anzom lawa wangin Rule 19 noya sub Rule 4 and 6 Legal Metrology Enforcement Rule 2010 mangin Controller of Legal Metrology in Disposal Order achwa mangati chiatani thu asoi FCAA nukir turin ngen Mizo National Army ex MNA chuan Forest Conservation Amendment Act FCAA 2023 nukir turin Mizoram sarkar an ngen nimina thuthar theder tu ten komnap an president purau chungnunga chuan FCAA chu Mizo namtan ahim lauti soyen andu lauti soya he bill pass tu te hi Mizoram inhum himna bangsa chetua kan ngai ani ati Joint Civil Society of Mizoram tengen na anti lo chama wangin MNF chuan October ni somni pakwa sanghi somni panga a total band nei turin anin buat
sei mek ti an president chuan soi bokin total ban nei kher ngai lawa nu ker le mai turin Mizoram sarkar an ngen thule chuti ni lawa total ban nei angai ani chuan atop thleng an thlop tlat tur thu asoi Mizoram sarkar noi assistant professor lak tura namdang deal boy velo turin ngen Mizoram sarkar noi assistant professor ngeta lak kumsom ni chuang om to lo nuwa sarkarin assistant professor post somthum pakhat lak an ni tur thu hi MSU chuan lom umanti a namdang te lodil boy velo turin an ngen MSU chuan mizo chalai ten kan lo nga hlel em he assistant professor na a hian aram leilung fa tinge an lu theinan non mizo ten dil boy lo turin kanin nge na form lo fill up man to shortly satel kan lo palani puin interview pelo turin thinlung takin kan ngen pokani chutianga non mizo namdang te shortly sa langto kan ngen namin za saka interview ma chon lo te chu an form fill up na sen so MSU chuan kan refund sak theireng ani interview lui kan omani ero chuan MSU in achin chiang anti YMA conference palai te achanga rui hlom man tiral YMA General Conference Sokordai Oma Palai Kalte Hne na Changin New Vervek Ruihlo Do Pol Tenan Man Zu Ganja Tetsu Nimin Khan Central YMA General Secretary Professor Malsom Lianan Tiral na hun anayani Hengzu le Ruihloan Man Tehi Local Za Sumriat Asensi Somni Biarle Ganza Kejikhat ane KMMTTP Kongpui Paltlanga Mi Za Somthum Pariat Teram Cancel Lai Autonomous District Council Sarkar chuan Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project Kongpui Sialin ati chiat ni insoi ram nei tu za somthum pariat teram pas chu tunkar ni lai ni khan a cancel Senior Revenue and Settlement Officer LADC in Rampas cancel na ati chua Special Judge Prevention of Corruption in Thutluk na siambo zuya KMMTTP a Rampas nei tu za somthum pariat teram chu cancel ani thu zialan ani kumtam tak chung Longtlai District Land Owners Association chuan KMMTTP Kongpui Sialin anram ati chiania soin zang na dom na pe kan lo ngia to a voitam tak helai kong lei lai po in na thok tu te an lo dang to ani Longtlai District Land Owners Association President Puti Satluang chuan the Longtlai Post zona changin anram pas cancel ani chungchanga ram nei tu intel khom Longtlai District Land Owners Association chuan malak zui dan tur ngai tua in hu khom thwayan tum thu asoi Kaladan Multi-Modal Transit Transport Kongpui hi Longtlai atanga Myanmar rampo siani in Longtlai atanga zoja chwa kilometer somriat pasari chu tangkai taka man ani to a Myanmar ram chunga Kongpui sial na hi tho chunjom me kani MPCC President in FCAA andu lo takzetani chuan NDA chwa santurin MNF phut MPCC chuan nimin ni somni pali thla somsang ni somni panga khan an office a political session an manga thu choi tu MPCC President Pulal Thanzara chuan ZPM Sarkar in Forest Conservation Amendment Act FCAA 2023 an thlop chu poyati thu asoi rwalin MNF chu FCAA an tu lo taktakani chuan NDA chwa santurin aphut Pulal Thanzara chuan FCAA hi MNF te hian an du lo taktakani chuan hedan siam tu BJP le athopui te pol NDA hi chwa san ro se MNF te hian FCAA do dalin total ban tan boy sai dona an du lo thun tlang au na sa a hedan siam tu BJP lamchang NDA a vo in thlenga tel an ni ati Pulal Thanzara chuan opposition MLA ani laya na sataka FCAA do tu voina kan chief minister hian tu na alo thlop tamai ti soyin apoi tak zetani mani loka delia AICC ho tu te kan bia a kan ram map te kan entira international boundary tanga KM Zafwan chung Burma le Bangladesh in Karzim zia kan entir central chuan Congress in FCAA hi kan do sa ani an lo ti in thunai na an chan le huna FCAA chungchang hi an ngai to non le don thu an shil ti asoi Saron veng LC po in an veng chunga voksa KG khatcheng zali ayat tawa shal phallo Saron veng local council chuan an veng chunga voksaman cheng zali ayat tawa shal an rem tilava an thu zom lova palzu chu atul angin an chunga thunun na an lek ko tur thu an soyani Saron veng local council chuan tunla hian mun chen khata voksaman rate ti sang an omnia soini in he hian ti atitam hle maya hemi chungchanga hian Saron veng local council chu khom voi som pakhat na October ni somni pali sang ni somni panga zirtom ni zinga nei chuan anwai mi ang hian thutluk na asiamani Sarkar in thupe ka siama voksaman abithlia tharani lo chuan
thule ma chuan saron veng chunga voxare cheng zali chu ti dang lam ni lo se tha kan ti a he thu pek zom lova palzu tan omani chuan achul angin an chunga thunun na lek ko ani ang anti Central YMA President thar tur ren rui lawan do na kong dal lui tlat te chu ti tia mok ani tur thu asoi rui hlo zwar te ta na thu cha kum sang ni som ni panga atanga sang ni som ni pasari chunga ta na Central YMA President ta na thlan pu ar lel ngeta chuan ni som ni panga thla som sang ni som ni panga zan YMA in khom puiliana rui hlo zwar te thu cha in rui lawan do na kong dal lui tlat te chu ti tia mok ani tur thu asoi puarlal ngeta chuan Mizoram thalai te dam doi ron pengar ngar tu te chu kong laka anum po in an pal tur thu soin shi thalo lo tak ai puwa lo zokin kan thalai te kan u naw te an shaya ruk le twal tha thlengin atam pha a kan khotlang him lawani chung him lawaron siam tu te chu dam doi zwar tu te an ni ati rihlo zwar te thu cha in puarlal ngeta chuan YMA na thei chin china ma kan la ang sarkar nen tang rualin chumi konga kan kong dal lui tlat zilhau fo po a ring ti khong lui tlat te chu ti tlia mo kan ni ang ti ina soi Advisory Committee on AR len hi anrin tlak mewem by Dr. chil-hlum pana Mizoram kho pui chung lai li taka Assam Rifles in bun nget tlut thin kha kan ngai mo na chan bernia lang chu kumsang khazakwa sumriat pariat lai vela AR sipai zurui kholai leng le kan police lam te in mu thiam lo na wanga boina chhuaka khan AR lamin chengrang kawa Mizo thalai nun na anlak wang kha ani bera mi pui min veng him tu tur bernia ngai ten rul rala chet na ang maya mi pui min dir yama wang khan Mizo mi pui ten nok kan te chhauta hle ani khati laya chief minister pulal deng a phei kha chuan AR ho hi hel an ni a aizol khopui changin lak chhuwa vat ni ro seti in Ministry of Home Central Government ta athlena khatat sin zo khusang anin son thleng khan AR son chhuwa chungchang hian boy pui a hlo chhaurenga tuna wa nei thlak takin alo hlo tling ta ani hetia an chhuwa ta ka chuan an mun hmalui te hi mi pui kota omin mi pui ta na man tangkai tum mek alo ni chhauta hi alom om tak zet ani heti la hian an chhuwa san thlenga mi mal LSC nei la surrender ve lo te kha engtin nge sarkar hian ati zui tak zel ti hi don ti sei tu alani fan ti chuan October ni somparuk sang ni somni panga khan Chief Minister Hovin Assam Rifles chwa san ram mandan tur ngai to in an thu khoma master plan siam chat an clear hole ramana tharber anga ram zaw zong za asum thum pakwa point pathum mi pui mamo mun masak na tur ni in adang zong za somruk point paruk pasari chu green area tur anga ram man ni inalang he committee hian arel tlang puite chu hetiang hian tar langila Aizol Square Ring Road ni ngal siam chhuak lama bypass road marlama sarona tanga kala dak in puibula chhuak sial mi sang ni len no convention center anwai lam lir thei park na lian tham tak nei sak kongpui kam hun ni a mini park siam two wheeler parking siam heritage court siam te bypass road kyang veng hlui lam naya multi level car parking le open air theater sak khopui lai li chom tu turin bajar tlanga tui da khol na sak chhualam bypass road kyanga 33 kV substation da tuna kongpui sa ti so lungphun sa te von him kanchin kwala war memorial minikoa ason AR hospital tlanga police outpost da khatla a Assam Rifles ram monglam Mizoram secretariat ti zau theina lai tole lodge house tuna Mizoram sarkar kota umta te hi in thleng pui dila a hlotlin chuan chief minister's office le residence son pheina na man baputlanga AR ram chwa san nei tu bik omlova green park ta na enkol theinan in kaishwaina GAD lam duan tir te ani SCOARL thurel hi hetia han ngai tua mai chuan a thalomin a hlotlin lang thuai theise ngalhel om hle chuti rolin number 3 na mi sang ni leklen no convention center saktur hi abei tham lutuka a lian mi sanga changa sing khat thlenglen thein tala ruaman ni se achale zwalang tin number 7 na open air theater saktur po hi lian theng berle changkang taka sakni box se achangotang bazar bongkon naidewa hian multi level car parking dong hlok tak om thei box se dorpui phei zong a ler theida chin hi sun pheinan achangotang ti chuan helai phei a hian pick and drop nuam satakin ati theyanga
handin zok po arim chang dewanga lirtheya bazar tan po awal sampha nge yang heba ka hian dor puya tanga betlehem veng thlang kong ti tlang se traffic jam te hi azia the nge yang saron venga tanga veng hlui pan phei tur tan traffic jam azia viau bokanga motor parking mun le center vel te po ala sakbel theinwal thawang khelmual sang te po ar thangluka hian ala sak theinwal ti Assam Rifles ram lo nei zawzia hi mitam tak ain abula betlehem veng te hian an hre chiang hle lodge house to chu khoidang lam mi alo se uluk takin ani na angin enkol chunzom ni se achaberin arin Mizoram mi puite le khwazin hotlo theitur khopin park nuam tok manchoya lu theiturin siam sila lamwal sabok nen smart parking felfai tak bok sila Mizoram sarkar tan chuan sumlak lo na thatak ani bokang tin Nehru Stadium nuam le changkang tak ang mai te khu siam thei phei seng chuan du thu sam apani le zwal don hebak po soitur tam tak alo thei ome ato bera chuan rapman sa bak ramrak dang zong za asom ruk point palruk pasari green area tur angarwa man hi hunarenga arukin mimal in munatan an hlep ral le thak mayang ti ber hi venthon ta chuni ar in an lu alai reng po a khati zawzai mimal LSC lo thei mai te kha don ker changin lunga phang lok tak zeta GAD lamin kai shwaina duang felviau po ni se mi puithlima aruka rule of law pal zu ching te chu rorela party zel le million bureaucrat te zel an ni si chuan ngai chetaka a har ta hle mai chuwangin ar chwa sanram ruak zaw zok za a sumruk point paruk pasari green area tur anga ram han hi diklo taka aruka hle ral ani vai chuan ar anin son chuak hi poi kan lati vong anga in chirin ban bak a chen don silo chuwangin zoram mi pui all NGO le eptu party le kaushan ho te hian tang rualin uluk takin rorela party te hi arngal vena kan ven tlan angai don tani in alang kong chia wanga in hnu chwa tumna lama driver pakhatin nuna chan Mizoram chak lak lu na kong pui Aizawl to Silchar National Highway kong chia wanga ler thei tang te in hnu chwa an tumna lama truck driver pakhat Assam lam mi chuan nun na achan Progressive Times in Tarlan danin nimin pia chundar som pani vel khan kon pui le sairang in kar kham ranga Aizawl panatlan le kon pui panatlan truck driver Devon kar gogoi kumsam thum paruk mi Assam golagata cheng chu chil-hluma arwang hi kon pui PHC ya postmortem ani driver Devon kar gogoi rwang hi achung ten anla ani kon pui lampana tlan truck ruak hi kong chia atanga Aizawl panatlan truck ritphur hian anuk chhuaka anu na shui an phelayin Aizawl panatlan truck hi anung tol thuta truck ruak khaltu hi chil-hlum ta ani Progressive Times in Tarlan danin Truck Owners Association chuan nimin khan kong hi anen hole a khamrang le kon puin kar kong te zo chhuakin an pol president Bobila Zarzawat chuan zoram mi pui chak lak lu na ber heti tak maya achia hi shathiam har anti ati a kong siam tu tur chu NHIDCL ani emo sarkar ani emo an har satna to chu sutkyan trul anti ani Bobila Zarzawat chuan National Highway chiata wanga an torna te soin an motora chiat phawa ka anin hnu chwa tumna lama namdang mi po in nun na an chan pha hial to ni a ruat tui a han chana engtiangin nge malak chho ani ti hi kan ngei ven reng ani ati Mamit vision buat sei wang puilung len anai ta zai thiaman chil-hlum lemchan en tur po don wang puilung len anai ta Mizoram moi huanga mitam tak ngai hlut le ngai ven Mamit vision buat sei wang puilung len tum rukna chu November ni khat sanghi somni panga zandar riat hian Hangzhou Natural Park loipuwa tlangzar ani dona live show nei ani nga lang kumin wang puilung lena hian mizo hlalhui moi tak ngai thak tur don ba ka dar than moi zun ti mangin lemchan mu nom tak se tel ani Mizoleng zem artist kan nei that tak elpis utai kon patni tai te le kelal thlaman kimite moi moya thangro moya jeni ja thang le BZT to chong te ba ka host baby zoman pui fan ai anin landona ani ba ka hian a film hi mu nom zwal turin Miss Mizoram champhai boi puiral te lomsanga chang te le alchina te anin lan te lang ticket hi cheng zaman chau ni in henga te hian le the ni Christie House of Beauty Zarkot Apollo Menswear Chan Mari The Electronic Store Khatla Course Second Hand Chol Mun Online Booking
9366 208 033 ba ka amuna lei thei ani ang Rihlo tol tu kum thum chung an ensan Munmel cha branch YMA chu an mi le sa tun na ya rihlo tol in nam hnoi mi pathum te chung cha ngai to in nimin sing khan an thu khoma ramlupuya banal manga fapa lalram nga ka ro pia ka fapa le lalbiak tuanga lalnun moya fapa te chu kumthum chung atan an ensan thui hi YMA tlang aw na mangin khutlang mi puite an sha tirani tarlan to angin Excise and Narcotics Department chuan October ni somni panhi sanghi somni pangani lai ni tlai dar li khan bongkon sauta mi tham vitamin ke juruk le gram zakwa somni pariat le anei tu nia pu mi pali ramlupuya kum som pariat san of vanal manga munmel cha champhai le ram nga ka kun somli pathum san of robia ka munmel cha champhai lalbiak tuanga kum som thum panhi san of lalnun moya munmel cha champhai le ming thanza mi kum somli panga dodorof nodum thanga bongkon sa to khosane in chal te chu an manani marchak ai o in mizo better felfeli in London coaching staff a mizo patni Senior Women's Zonal Selection Committee for Northeast Zone in November thla a Seniors Women Interzonal T20 Trophy 2025 and 2026 kheltura marchak ai o kheltur mi sompanga athanjinga mizo better lelrin felipau tu atela team enkol tu zinga mizo patni antelbok Board of Control for Cricket in India BCCI in kumsang ni somni pathum sang ni somni pali tanga abuat sai an noya zon paruk omte tana abuat sai in elna marchak team tana Mizoram tanga in lantur felfeli hi Mizoram Senior Women's Team Vice Captain ni mekani na thial nula felfeli hi kurikon cricket club khelai ni in Mizoram mai cheti ma opening batter ani a tun na ya Senior Women's T20 Trophy 2025 apo khan Mizoram in nga na pakhat ani Meghalaya Cricket Association President Nababrata Bhattacharjee akai shwai selection committee hian Nagaland na November ni li achanga ni sompali chunga in elna nei tura player thlannan hian sangni somni pali sangni somni panga seasona BCCI Senior Women's Tournament le 2025-2026 season kalmeka anche thata na tangin anti ani felfeli ba ka hian coaching staff zinga lalrat sanga chutelin assistant coach tura ruat ani a abhishek vanla tluang pui chu assistant physio in aumbokang Seniors Women's Interzonal T20 Trophy a hian tournament masaber 2023-2024 khan Mizoram tangin lalrin moi hangsing chu marchak zone ai o hian alo khel to ani North East Zone hian in elnatran nia West Zone an machon nga langa zone paruk te hi anin khelkwal fel nuwa asang ber pani November ni sompalia final an khel donani North East Zone squad Nabam Abi Nabam Yapu Arunachal Pradesh Kiran Balla Haurungbam Ranjita Koijam Manipur Lerin Felipautu Mizoram Ritisya Nongbet Debasmita Dutta Solina Jaba Meghalaya Nachmin Khatun Vipeni Nagaland Nandika Kumari Pranita Chetri Primula Chetri Priyanka Kurmi Semayita Pradhan Sikkim Sports staff Deepali C. Patkar coach Lalrat Sang assistant coach Sharil Lepcha physio Jessica Karam trainer Abhishek Vanal Tuang Pui assistant physio Baya Hunlang Miliam Gap manager Northeast Zone fixture November ni Northeast versus West November ni Ruk East versus Northeast November ni Riyadh Central versus Northeast November ni Som Northeast versus South November ni Som Panhi Northeast versus North MNF in joint CEO ne na complaint the lut Dampabial by election nei tura in buat se na kalme ka Chief Minister Pulal du Omal le advisor to Chief Minister Health Dr. Lorraine Lalpek lian chin za ten election model code of conduct an bo chiani soyin nimin khan MNF party in joint chief electoral officer P.H. Hel rothang puin he na achul anga malak sak turin an ngen Haryana tlangwal Russia se payatang turin an buma anun na achan pha he tlangwal Karamchan kumsomni pali Haryana state Kaithal district ka thingtlang khwa
Janet pura cheng hian Germany rama kala na zon vete alo jim thina he athil du le chak em mai hi agent pakhat chuan rem chang ala in Russia sipaya tang turin anin bum chhuak ta hlo zo kani agent hian Germany kal tur angin antiama cheng noi riat anlak sakbok nia soi ani Russia le Ukraine ni hi indoreng ania tulam lampo hian sipai anmamona sang emema sipaya tang du tan chuan luol sam takani karam chan po hi Russia sipaya alu ta ka chuan indona lama training mumal omlovin ral matonga September sang hi somni pangani rukhan kaltir ni in vandwai thak takin anun na achan pha ta hlawani tlangwal fil an khwa po panchayat member ni mek anile ngala alaina tom tak zetani athi changa ni engemozat nu October ni som pasari khan he tlangwal laina tom tak ruang hian an khwa Janetpur Haryana athleng chawani hetiang case tho hian ni kumsang ni somni pali khan he agent tho hian Ravi Mator kumsomni pali le achian te panga Haryana mi tho alo thon to a Russia a hian Ravi Mator hian nunna alo chan ve to pokani heng tlangwal buma thon chhuak tu Satyawan anti po police in anman ngalani India mi Russia sipaya tang thi zong hi mi som pani lai anni to ani Estonia one hi Japanami nge scientist walina an siam chhuak ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc manga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday one ania he calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na ani bok hi brain one ania anxiety nei tante alzheimer nei tanten HC ania stress na satlai phei chuan nge tura cha ani hi lungs fuel ania swablam chalau thoha nei te tana damdoi chatak ani tin heng mai baka hian damdoi chi shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani 23 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia theireng ani e ole khati zong kha tun chumatana kan puan theite chu ni le report mai sela kan channel min lo clear sakka min lo like sak chin tu zong chunga kan lo me